كافة الأولياء الشهداء كتاب الإمام البخاري ثم إلى روح صاحب هذا الملقم الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخوان أنباتنا وأنباتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu du'a'i utawi kiku bab doa was salati lan salat min akhiri laili saking akhiri wengi. Wa anhu lan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan halemane padha karo sing dukur niku anna Rasulullah yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya yanzilu mudun tumurun sapa rabbuna apa rabbuna rahmati pangeran kita tabaraka wa ta'ala kang maha luhur sapa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kullailailatin ing dalem saben-saben wengi, kullailailatin ing dalem saben-saben wengi tumurun ila sama'id dunya maring langit dunya. Hina yabqa ing dalem sekiring dalem nalikane tetep apa thuluthul laili sepertelone wengi al akhir kang akhir. Man utawi yaqulu halidau sapa Rabbuna. Yaqulu halidau sapa Rabbuna. Man utawi sapane wong iku yad'u lamun donga sapa siman ni ing ingsun fa astajibu mongko ngijabahi sapa ingsun lahu maring siman. Man utawi sapane wong iku yas alu jaluk sapa siman ni ing ingsun fa'u'tiyahu. Oman utawi sapane wong iku yad'u lamun donga sapa siman ni ingsun fastajibah mongko ngijabahi sapa ingsun fastajibah mongko ngijabahi sapa ingsun lahu maring man utawi sapane wong iku yasalu lamun jaluk sapa siman jaluk ni ing ingsun fa'u'tiya mongko paring sapa ingsun ing man utawi sapane wong iku yastaghfiru lamun jaluk sepura sapa man ni ing ingsun fa'aghfirah mongko nyepura sapa ingsun lahu maring man. Yanzilu temurun sapa Rabbuna apa Rabbuna rahmati ay rahmatu Rabbina apa Rabbuna rahmati pangeran kita tabaraka wa ta'ala kang maha luhur sapa Allah subhanahu wa ta'ala kullalailatin ing dalem saben-saben wengi temurun ila sama'id dunya maring napa niku ila sama'id dunya temurun maring langit dunya hina yabqa ing dalem nalikane napa niku wau tetep apa thuluthul laili sepertelone wengi al akhir kang akhir yaqulu halidau sapa Rabbuna man utawi sapane wong
iku yad'u lamun donga sapa man ning ingsun fa astajiba mongko ngijabahi sapa ingsun lahu maring man. Man utawi sapane wong yasalu kang jaluk sapa man ning ingsun fa u'tiya mongko paring sapa ingsun ing man. Man utawi sapane wong iku yastaghfiru jaluk sepura sapa man ning ingsun fa aghfira mongko nyepura sapa ingsun lahu maring man. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yanzilu rabbuna, sesungguhnya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala setiap malam turun di langit yang paling dekat dengan bumi, yakni langit sepaling semak ke dunia, langit sepertama. Bani Allah Ta'ala toron tapi kebelesna Gusti Allah ni toron setiap malam. Setiap malam rahmat Allah Subhanahu wa taala toron ila sama'id dunia sampai langit sebama bani saking semaan dak makhluk ke Gusti Allah. Bila nikah? Hina yabqa thuluthul lail, sepertiga dari malam, yakni akhir dari malam. Namanya mana tedung baca di mun para subuh ni. Bedoreng begadang mun para subuh pasti ngantuk. Karena bekto nikah adalah bekto saya sangat luar biasa mantina. Sampai Allah Ta'ala matabar, man yada'uni fa astajiba lahu, siapa orang saat dua kesengko pasti bingko etrema. Wa man yas'alani u'ti fa u'tiyahu, siapa orang mentah kesengko pasti beri naban sengko. Ada kata-kata tolak ni kesobung. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa orang minta sepora pasti sepora. Nih karena kau leban panjenengan tak menghargai ke bekto-bekto nikah, bekto menjelang sopu nikah, la sola jandreng medura. Ya, bekto nikah bekto timantina, mangkana mun kula leban panjenengan tak bisa aja ge bekto 24 jam nikah kelaban ibadah, minimal telok bekto nikah 4 bekto ni cak buang. 4 bekto ni cak sia-siaki. Selain boleh ditinggal. Kecuali 4. Pertama, bekto sebelum sopu, yakni bekto nikah. Thuluthul lail, akhir sepertiga dari malam. Cak sia-siaki. Walaupun baca sekadar selemper dua lemper dari Al-Qur'an. Walaupun sholat 2 rakaat ataupun witir 1 rakaat. Zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Sepertiga akhir dari malam sebelum sopu. Kemudian bekto ba'da subuh. Cak sia-siaki. Bekto sebelum sopu, yakni waktu sahur, waktu sahar, bekto sahur menjelang subuh. Bekto nomor 2, bekto mare sopu. Bekto nomor 3, bekto sebelum maghrib. Mondreng lambo anane sare. Bekto surup, bekto na compet areh. Sare anan soro sulun kapi kelangker soro ngaji kapi. Lambo. Nomor 4, bekto terakhir bekto mari maghrib. Umpamana saare nika ponda tak tikir sekali sokor sebelum sopu ben mari sopu nika tikir cukup. Umpamana semalam rete dung terus sepenting sebelum maghrib ben mari maghrib yasen kelaban dikir ben ibadah cukup. Ketika 4 nika disia-siakan, sebelum sopu mari sopu, sebelum maghrib mari maghrib, tak yasen kelaban amal ibadah, tak yasen kelaban tikir dekat Allah Subhanahu wa taala, maka tak mungkin bekto-bekto selain ke tikir, tak mungkin. Cek tak mungkin. Karena bekto 4 ini bekto pasaran. Pasarna pangeran. Mun pasaran Wonorejo ki hari Selasa. Pasaran Sukorjo ada apa? Kemis. Pasaran Sidogiri seminggu sekalian, setiap hari Ahad, Minggu. Allah Subhanahu wa taala setiap malam akhir dari malam beneka pasarna Gusti Allah yobral bi Gusti Allah, obralan dari pangeran. Man yad'uni fastajibalah. Sabar yang satu isem badanana.
Wa man yas'aluni fa'utiyah. Orang yang seminta ke sengko, beri'na. Wa man yastaghfiruni fa'ghfiralah. Orang yang seminta sapa ora, kita jaga dari tempat tojun, sapa ora. Apa men benih obralan dia? Orang yang saya tak gelem ka obralan dia keng gendeng. Menyakal tek sekilo na senapa manggil? 16.000 kalau tak teman menyakal tek. Ya melek yang rang loh. 16.000 pas jual yo bral cek 6.000 10.000 bae. Antri panjang wak. Apa cek ring baca di obralan dah. Yo bral. Kelampi yo bral laris diskon raja. Harga normalnya 100. Jual separuh harga diskon 50%. Rame padahal cuma asli regane 50 king regane ganti 100. Permainan harganya budget asal budget 50 masih beri 100 harga normal 100 diskon 50% diskon rame nggak jeleng karena obralan cuci gudang le Gusti Allah ini ke setiap malam abri bekto ka kaulaban manjenengan akhir malam sepertiga malam akhir dari malam nika yo beral bi Gusti Allah siapa orang saya aduh isembadana siapa orang saya minta beri'na siapa orang saya minta siapa ora apa beda selebih menepati janji tenimbang Gusti Allah sobu Allah Ta'ala tak pernah lecek Allah Ta'ala tak pernah ingkar janji cepat lagi bereng janjina calon hari benih calon pangeran benih calon bupati benih calon DPR sampai ini percaya deh janjinya calon akan mengangkat kemiskinan tak tambah terangkat kemiskinan tambah nyelet kemiskinan Allah Ta'ala saya janji kampanye ini ke Kanjeng Nabi ini tapi kampanye ini bekto sebelum sepuh. Nah maksudnya dari hadis Kak Adinto adalah yanzilu Rabbuna ay nuzulu rahmatin toron kebelasan dari Gusti Allah toron kasih sayang dari Gusti Allah wa ijabatu da'watin bekto sembatin itu wa qabulu ma'dziratin ben etre mana kapi segala napanya mana udzur kauluban manjenengan seasala orang ri bentu bisa oleh ridho Gusti Allah seasal orang yang banyak dosa sepora tining Gusti Allah Masya Allah ini kemun orang-orang sehebat orang-orang sesoleh para habaib para kiai betul-betul menghargai kebekto sebelum sepuh nih kata nggak kudu sambian siang nggak renggerengan malam nggak betang mau belajar nggak renggerengan mon siang agelajar mon malam nggak betang tedung kapi mangkana orang tedung nih ke malam nih kayak sunah kita tedung awal malah bisa jaga malam sehingga pada tedung nyamana tedung napa nyamana qailulah tedung saya qailulah nih tedung sebelum duhur nih untuk membantu supaya cengar deki ting malam engki mangken pon boda alarm engki Gus Karim aceret dari berina ceramah bereneng kalisat hola kemasyudi Nawawi ini engkau tibir tak tahu tahajud kan beliau keng tahadus bini mah karena kula ni pun tak biasa jaga malam melarat sejaga alarm 2 tak jaga padahal alarmnya 2 HP 2 saya tetap tak jaga jadi jalan keluar kula sebelum tedung kata beliau karena kula tak bisa jaga sebelum subuh ki wallahu a'lam dah pakai ngakon senikah engkau tak nyeritakin tentang ibadah keng tahadus bini mah pada tak kenceng aja beliau akhirnya sebelum saren Kiai Gus Karim bin Ahmad Abdul Karim Pacar Geling nih beliau ini ngalak wudu sebelum tedung sholat parokaat sholat hajat tedung pas karena deki malam letak kerja alarm 2 dia tak jaga
Oleh karena enggak itu orang yang mengharapkan tusannya sapora tuan eka terima oleh kebelasan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala maka hendaan bekto sebelum sopune keperhatiaki. Berempa orang rendahan tapi yang kak derajat di Gusti Allah. Berempa orang yang asal bentuk oleh kasih sayang kebelasan dari Gusti Allah. Karena sifat ikramah Gusti Allah, sifat lomana Gusti Allah, ra'fah, rahmah, kebelasan, ra'fah, rahmah, afwah, pangapuran Gusti Allah, kebelasan Gusti Allah, montek sare. Dari kamu oleh kebelasan dari Gusti Allah montek sare. Dengan sifat-sifat orang ahli swarga nikah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini kesifatan penduduk surga. Kanu mereka qalilan sedikit minal laili daripada malam ma yahja'un mereka tidak tidur. Yahja'un ini tedung malam semalam suntuk. Ma yahja'un tak pernah tedung semalam suntuk orang-orang ahli surga ni. Wabil ashari hum yastaghfirun. Bekto sahur jaga kabeh. Yastaghfirun pada minta sapora dekat Allah Subhanahu wa taala. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya yahja'un ini adalah mereka tidur hanya sebentar, mereka namanya tidur setak terus menerus tedung setak kening jagai karena lafaz tedung ini kan yang Quran beda beda naum mana tedung la ta'khuduhu sinatun wala naum Allah Ta'ala tak ngantok tak tedung naum mana tedung neng nikah Allah Ta'ala ngakui lafaz ma yahja'un yahja'un maknanya juga tedung pada tetapi bida mun naum neka engki paneka tedung ngereng biasa neka saya kabitin kalaben ngantok adapun yahja'un neka adalah tedung bekto malam saya tak cekek kecuali ceken sakone jaga kami tedung boleh jaga ngenom tedung boleh artinya mana yahja'un beda boleh rukut mana tedung menjandeng orang Arab biasa rekut ndak rekut tah raqidun wong kang turu naimun wong kang turu wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukut maknana tedung wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukut wa taqallubuhum dzata shimali dzatal yamini wa dzata shimal ning surat Al-Kahfi. Naum tedung saya kabitin ngantok, yahja'un tedung saya tak kejeke kecuali jeken sakone. Mereka ma yahja'un. Adapun orang saya soleh tak tedung kecuali sakone. Orang saya munafik tedung tak jeke kecuali jeken sakone. Mun orang saya soleh tak tedung baca benyan jeken tedung sakone tedung sekader hanya sekader sarena naum nama rokoda pada nega maknanya tedung kapi jadi orang-orang sesoleh kan yang tenger orang-orang ahli swarga ni pun lagi telak ponan bila orang nega sakone tedung banyak jaga malam banyak wiritan jaga malam bene amen ngeslot tak tedung ngeslot nongok YouTube sene bene nyongok film walanya tu bila saya maksiat saya mungkarat ya bene pak karena bekto malam nika semakin pun berubah fungsinya orang saya soleh nika mun datang malam para beli-belin Gusti Allah bila datang malam nika bunga seneng harapakan rezeki malam kok bisa tahajud ke Gusti Allah. Bila datang atau waktu siang datang muncul matahari datang waktu siang sompek aduh kata mana boleh bi orang alaku boleh bi orang mau tidak mau
ngodiin rumah tangga nah. Bila datang waktu malam nih seneng luar biasa seneng. Karena menikmati mesranah munajatah dekat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waktu malam nih istimewa kang kuwi orang si bagus. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tak ngangkat situng beli kecuali waktu malam. Ning keterangan kitab Manhajus Sawi ini terang lagi. Allah Subhanahu wa taala tak ngangkat situng wali kecuali yang ka waktu malam. Keng mangken waktu malam ni kebon auba. Mon temon malam, ngecok malam, ngerampok malam, zina malam, dugem. Jadi malam ni mungkin pun berubah fungsi nemponan. Benar kan kui taat ke Gusti Allah justru mungkin kebaik maksiat. Lombok bodo film komedi tengah malam, film tengah malam, bodo film. Pokoknya malam je identik kelaban kecurangan, napa kelaban kemaksiatan semakin ni kata-kata malam ni benar kan kui taat ke Gusti Allah. Isra Mi'raj malam, Lailatul Qadar malam, lahir kanjeng Nabi malam, malam kapin ke istimewa. Kulla lailatin setiap malam, bener polan malam Jumat manis tok. Setiap malam ning akhir thuluthul lail sepertiga malam nika can reng metur kare are tumatun dari. Tumatun. Nah, karena kebuduk na manusia kaula ben manjenengan sing tak ngereken ke bekto se mustajab nika. Makanya bekto empat ni cek tinggal. Bekto sebelum subuh, bekto mare subuh, bekto sebelum maghrib dan bekto mare maghrib. Al Habib Umar bin Hafid beliau ngarang qasidah nyaman waktu sahar, bekto sahur. Bekto bulan pasaki senika cek sampai tak sahur, teka pun nginom seteguk dari aing pokok hanya mak sahur. Tak harus ngakan, hanya mak sahur. Pokok nginum, pokok ada napa king gawe syarat. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Beda sahur, beda suhur. Suhur nikah ngakan bekto malam, sahur kakanan seebek kakan. Mun Nabi tak salah. Sahur beda suhur. Sebener ya pada bener. Mun napa suhur se bekto malam neka napa sahur se sahur neka kelakuan ngakan bekto sahur. Mun suhur kakanan se kakan bekto sahur. Bisa ngarep lah suhur kening. Sahur suhur kening. Cek pakaian orang berdua ngocak suhur. Cing menyamna suhur banyak. Suhur pong berek bade suhur badan madrasah nyama suhur kia. Ya sahur bade kia. Mak sahur bade lawan. Tetapi pada bade sahur bade suhur. Bekto sahur. Bekto sepertiga malam neka bekto semanti. Waktu sahar bih yatib al-halah lis-safa wa bih yajudul ali bil fadli lahlil wafa. Nikah karang Habib Umar. Waktu sahar bih yatib al-halah lis-safa wa bih yajudul ali bil fadli lahlil wafa. Waktu larut malam adalah saat termulia. Keadaan orang yang suci yang bangun di tengah malam, yang bangun di waktu sahur adalah ahlus safa, orang yang bersih hatinya. Dan pada waktu itu pula semakin Allah semakin sang maha pemurah semakin memberikan kemurahan dengan anugerah untuk mereka yang menepati janji untuk mengunjunginya, yakni sholat malam dengan akhir malam nikah. Kam min saqimin bihadzal waqti nala shifa
وكم به اتصال من عبد بالمصطفى كم من سقيم بهذا الوقت نال الشفاء وكم به اتصال من عبد بالمصطفى. Kam min saqimin, berapa banyak orang yang dimurkai, ditimpa musibah, bihadzal waqti nala syifa, dengan waktu ini kata beliau, waktu sahur nih kah, seasale bentuh oleh kebelasan dari Gusti Allah, seasale cap orang celaka, itu tiki orang yang selamat, orang yang sakit oleh kesembuhan, asyifa, oleh kesehatan, oleh tampuh. Wa kam bihi ittisal min abdin bil mustafa, tak sekone orang sahabiasanya ke pamuljo bisa nyambung dekat al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka kita orang masih letak benar pola seminggu sekalian jaga. Maka orang seoleh musibah mantar pada selamat kuluan panjenengan. Umpama beda orang oleh musibah neka bisa metaat ke Gusti Allah, musibah nak kelak semakin mesemak ke Gusti Allah, benar musibah ni. Beda orang kemalengan, beda orang kerampokan, kebakaran masalan. Kelaban musibah ni ke semakin asmak ke Gusti Allah, benar musibah hakikat ni ke. Beda orang yang beri kesehatan, kelancaran, keng semakin lalai dari Gusti Allah, benar nikmat. Justru ni ke saya kocak musibah. Karena ada musibah sepaling raja kecuali musibah jauh dari Gusti Allah. Sobung Pak. Musibah apa? Musibah paling raja nih kak. Kayak ada orang saya berbela sungkawa, ada orang saya sompek, ada orang alabat. Songku nih ke musibah nih kak. Kepatian musibah, entar boleh tangke. Kemalengan musibah, nyandek boleh tangke. Tapi jauh dari Gusti Allah. Orang saya ketelatan sholat berjamaah, orang saya ketelatan genjer ngaji. Ada orang berbela sungkawa, ada orang alabat. Karena kuluban panjenengan ngangkep musibah dunia lebih rajin daripada musibah akhirat. Padahal musibah akhiratnya jauh lebih rajin daripada musibah dunia. Para ajain musibah neng dunia, ya kita tetap dari ngocak selamat Pak. Masalah musibah. Mantar pada selamat. Bodoh orang kecelakaan, sepeda motor ancor, musibah nih kak. Tetangga pada entar. Tanya ki, sepeda nak ancor, orang kata apa-apa, selamat ki. Musibah ki selamat. Karena musibah dunia. Sepeda motor ancor, orang ngalto keng tak apa-apa. Bodoh orang ngocak selamat. Beroreng kemalengan, kerampokan, entar kapi boleh datang kepada susah. Apa nasi ekebo? HP, terus TV, terus sepeda motor. Orang yang betul tema bodoh remah orang tak apa-apa. Kuki selamat, boleh selamat, coba selamat. Di mana boleh coba selamat? Mau tak ning dunia deh. Boleh selamat. Belai ki selamat, tapi akhirat, belai akhirat ada yang ngajak selamat. Celaka akhirat ada yang ngajak selamat. Celaka ning dunya, kecelakaan itunya ki ada yang ngajak selamat. Long molong boleh, kelar mulai sepeda motor boleh, kelar mulai motor boleh, kelar mulai HP boleh, kelar long molong boleh, datang boleh perampok. Semakin banyak kanjana tamu tak diundang karena lebat cendelo, tak lebat labung. Semakin sadis, semakin bengis, kalak kapi. HP na, pesen na, kendaraan na, TV na, esen na lamari ni kalak kapi. Pecakak seleber tok. Kulah kuno reng ngocai, beda remah, tak apa. Aduh tambah asara le, musibah tambah raja. Cekak seleber tok. Atanya ki nangan tetangga. Esen na seleber tak apa-apa, tak luang esen seleber. Selamat, marah. Masih tak luang tuh nyan mon esen na seleber. Kotong, musibah nih kak. Karena ki neng dunya Pak. Kak kula ban panjenengan ngangkep musibah dunia ini kan lebih rajin daripada musibah akhirat. Sing tak susah ketinggalan sholat berjamaah, saare tak maca Quran, ketinggalan pengajian, ketinggalan ilmu. Imam Ka'bil Ahbar ada bulau anna thawaba majalisil ulama
atau majalisil ilmi badalin nasi laktatalu alaih umpamana majelis ilmu majelis para guru-guru nika tanpa aki genjer Nabi Gusti Allah bakata la ngapa rajina laktatalu alaih mereka akan saling membunuh acara Pak benar buan jabatan benar buan dukungan arep buan takok tak melu genjer ngaji hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah wa kullu dhi sukin suqah sampai orang sandi ning tojuk ning pemerintahan mengundurkan diri engko tak ngurusin rakyat ngurus pengajian bela tro nyari ilmu tro nyari genjer wa kullu dhi sukin suqah orang sesibuk ning pasar tutup tukuna tutup pasar kok nyari pengajian nyari ilmu bae mau ne pakaton bi Gusti Allah Subhanahu wa taala ya karena tak katon ya cet pancet sing ngaji lah pances bener karo pancet saking pancet tuh sampai pances ya karena tak katon biasa ketinggalan keelangan PC bingung keelangan borong sumber harga bingung tapi keelangan genjeren keelangan napa nyaman rahmat Gusti Allah keelangan beda padahal kesempatan beda keng teh lakonen paling kastan orang deh kejaba orang baca tak ada kesempatan engkau sibuk engkau tak koper, engkau masuk pabrik, engkau jadi satpam, engkau jadi security, engkau jadi ruah jaga-jaga tak bisa engkau sholat berjamaah, engkau tak bisa engkau ngaji. Beda kesempatan nganggur, bekto luang beda, keng TSN kelaban kesempatan kelaban perkara sebagus, paling kastan orang dia. Ada orang kastan nggak nikah. Tongkel orang tak noro undian, saya noro undian, tuh keneng ruah. Senang soleh undian pada kesempatan apa ada pada beda oleh beda kesempatan beda kemungkinan besar oleh lekas tanah orang sekastan ya kah kipeneka ketika beda kesempatan tapi kesempatan kelak tak gunaki dengan sebaik mungkin ada orang yang paling kasta sehat beda kendaraan beda jarak semak bune pasentar sampai ke luar negeri ke luar kota padahal jangan kanjeng Nabi utlubul ilma walau bisin nyari ilmu sampai ke negeri Cina bener Cina yang hebat bener karena jarak saat nikah paling jauh ke Cina wah bener bahro ngaji ke Cina bener ya tak apa-apa mau ngaji sampean gak sah keng maksudnya jauhnya sampai ke negeri Cina saking jauhnya dari Mekah nih dari Arab ke Cina nih ke paling jauh kayak ada coba engki ya walaupun can sebelum Nabi Adam lah beda orang neng Wonosobo can tahu orang kata apa cok sebelum Nabi Adam lah beda orang Wonosobo can jadi sebelum dunia ria ciptaaki sebelum Nabi Adam ciptaaki bi Gusti Allah beda manusia saya ciptaaki kada orang Wonosobo la ilaha illallah kita terserah sampean percaya kita mau gula tak percaya sekali karena manusia datuk dia Nabi Adam mak pas ke Wonosobo pola oleh wangsit pola oleh bereng akoto sini ke pola oleh karena dinto nikah perhatiaki bekto malam kulan di situng keluarga dari ibu kau lah nikah keluarga apa istimewa kenapa kulan ngaran istimewa aneka mon arundingan ngalaman to atau apisanana atau abang una bungko apapun sekepentingan dan keperluan mau narundingan mesti sebelum sepuh karena mulai zaman kiai lambe mbak sepuh nih kak mon akeliling ke zaman anak de trapotoran ini joge kapi ayo joge cong tahajud cong enak jaga nak tahajud jadi sampai semangken nih kak jadi mon arundingan bi tanah rundingan sebelum sepuh jadi compok sebelum sepuh nih rame aja bekto mari maghrib deh pak saking rame anak joko komboy joko kapi sebelum sepuh nih kak Masya Allah kamu sampean ya sepe amunya gitu no sampai makin nih kak acara tega gula aku gula kata ono perlu nang dulurku sing di Malang dulurku sing di Jember dulurku sing di Resing rodo ato mesti rundingannya aku mesti mesubuh mulai zamannya apa biar ngono aja nih apa aku keliling nang omeh anak-anak iku keliling kong tangi subuh ngontangi kong tahajud sampai makin nih kamu rundingan sebelum subuh
sebelum sopu, saking perhatian ke bekto sebelum sopu. Kimon ponduk saya anongkung ki mon karo ponduk dinaan ni jaga sopu cek melarat ta pas ora tahajud moning Sayyid Muhammad Al-Maliki ini ka Mekah setiap malam wajib tahajud, wajib bene sunnah bene wajib syariat maksudnya wajib peraturan ponduk selama bene ponduk wajib tahajud, wajib tahajud. Habib Ali bengil ni ka cerita, Habib Ali ni ka cerita bahwa engkau selama kurang lebih 9 tahun apa 10 tahun di Mekah tak pernah rasanya ninggal tahajud karena Abu Yazid Muhammad Al-Maliki keliling udah santri-santri nih kan bareng ambu di Mekah 10 tahun tahajud setia macik sengkan akad merdeka mun lambe mengenang masa hajri ya cek seneng ngerasan ponduk sebelum sopu ini ke setengah 4 ini pun mulai cek sebelum sopuna harus pon bode masjid kapi sidogiri podo katon dalwan nih kan tapi mau neng Mekah nih kayak wajib pagi baca tahajud menghargai kebekto lah apa boleh lah tak belajar sekali ya coba banti ya tak cek kembun tak cek ya tak cek gigi ya maka nikah adalah apa fadilana salat berdoa neng akhiril lail jadi mon sampean bisa cek punya syukur Pak. Masih jaga pun tak bisa ibadah, sampean jaga pun bisa ibadah seperapat sekonek bayi dari bekto sebelum sepuh nikah. Ya Rasulullah Gus Dur, salamun alaik jaga awudu pasatikir yastaghfirun maca napa istighfar dekat Gusti Allah. Menabi panjenengan oneng napanya mana wirid-wirid nika saya karang tining para masyayikh nika bode tartib kapi doa sebelum subuh doa setelah subuh bode Pak lengkap kare kenceng maca banja engki maca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin satu sekali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali subhanallah bihamdihi subhanallahil azim satu sekali ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid dini wad dunya 12 kali Allah beraya kalau semampun moro tak bisa mun kita jajal tak bisa kita jajal tak kira mun kok ya jajal insyaallah mun orang nek kok engko nek baca ke Gusti Allah Subhanahu wa taala pekenceng taib termoga detail masih manfaat kenceng tahajud pak kenceng pak jaga ben bisa dikir ning akhir malam nih amin Allahumma amin babu yukrahu at-tashaddud fil ibadah wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل أتقيا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا
واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله بالفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء مفسرين والمحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عكسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي وشيخ بكر بن سالم وكعقل بن سالم قد رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس قد بالباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر قد شط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصول مفرم المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاه ولاد مرمضر وإخوانه الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملك وأخي عباس الملكي ثم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري الحبيب أبو بكر الحبيب حسن وحبيب سلم الشاطري الحبيب محمد بن شبكر بن سالم والحبيب علي مشهور بن محمد بن شبكر بن حفيظ بن شبكر بن سالم وأصول ما ثم إلى الحبيب علي كويتان والحبيب أبو بكر قرسي والحبيب محمد بن الحداد والحبيب شيبة بوتي والحبيب عبد الله الحداد بن والحبيب جعفر والحبيب حسن بهرون الحبيب جعفر بن شيخ السقاف صاحب الحول الحبيب حسين بعقل وأصولهم وفرهم ثم إلى روحي ثم إلى روح الحبيب جعفر بن شيخ السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف ثم إلى روح الحبيب على والحبيب عبد القادر والحبيب هادي بن شباكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن حبيب الفقيه والحبيب الصالح صاحب تنقل والحبيب مسلم أهل الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول ما فرم ثم إلى روح كي هجي جاسم نور سالم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى روح عبد الله محسن ثم إلى معروف عريفي وأصول ما فرم ثم إلى روح الجاد مهاجر وزوجته وأصول وفره الجاد برهان وزوجته الجاد عبد الله وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خيمة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وأولادنا من أهل العلم من أهل الخير والاستقامة وتجعلنا وإياهم من شر الندامة وعلى من أسلافنا الصالح مثل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله